kuyintokozo nje ukuthi sikhulume nawe njalo la kwi-channel. Igama kuPastornik kafushane silithumela lapho indabuko la Mayogathi, igama lakhe lasebunyangeni lasekulapheni. Umelaphi indabuko ungumfundisi, uyinceku, ungumthandazi. All these titles awakhe. Uphinde uthandazela abantu, akhulekisa abantu mabanenkinga, bahlole futhi uma bafuna ukuhlola. Dr. Konjani? Awu ngiyabingelela Nkosi yami kubo bonke abantu abangibukele. Ngiyathoba kini nonke Nkosi yami, ngiyaphila nceke Nkosi kakhulu. Namhla ufuna sihlashele nje udaba la olithinta igubhu. Baningi abantu abahlezi bebuza ngezigubhu ezingakwazi ukubathatha from this lower point empilo to especially abantu bamabhizinisi, abantu abazamayo, but no, sifuna into ezosisusa la esibeke lapha. Uyazenza izigubhu, you specialize ngezigubhu. Yes mphathi wami Nkosi yami, ngiyadenta igubhu, kodwa igubhu lengidentako igubhu letehlukene. Njengoba uqhazile ethi kunemuntu lofuna isigubhu, mhlawumbe nemabhizinisi, mhlawumbe lomnye uyinyanga, mhlawumbe lomnye umuntu ufuna isigubhu seqina sekuvika. Igubhu lithe inhlobo ngokwehlukana kwato, kuye kube semntwini ukuthi ufuna isigubhu lesikanjani. Ngiyadenta igubhu la ekhaya. So sitshele ngeinhlobo zezigubhu nazo, mhlawumbe abantu bangakwazi ukuthi ama-option abantu abangaba nawo bafuna igubhu kuwe. Isigubhu sokuqala lenginaso nangentela abantu bemabhizinisi tehlukene kathathu nama price ehlukene. Sokuqala engisenzayo isigubhu uyuthola nje isitshalo sithandzako. Usifakele ama coins bese sengiyalakha likona ngilibeka lapho nangisana. Bese before ngikwakhele lesigubhu atihlali tikhona ngoba ubungoti bethu igubhu atifani nesingwa ukuthi lo ufika uyithenga esitolo namhlanje uhambe nato. Ngeke ngiqhaza ngithi kuyenteka labanye abantu uvese bakhuluma kuma social media bathi saye enyangeni zalanza isigubhu asisebenzele. Bungoti esifike sente bona nasikhanda isigubhu asikhona kulumbanisa kahle sigubhu nemadlodi akubolo umuntu ukuze sikhona kumsebentela. And sigubhu akubi isigubhu singena gama laso. Sesibili isigubhu lengisikhandako kuye kwenteka uthola ukuthi ngikubuthi uthanda ini, mhlawumbe icoke, mhlawumbe etshwala, mhlawumbe isinefu, mhlawumbe ini. Ngiyeke silumbanise naloko ukuthi na ukuwaqabula bafana bakho bayagijima kakhulu bakwentile lo lokufuna. Siyokugcina ngilele sihlatshwe lawo. Ngiso ke lesona sipowerful kakhulu elesiba nemali kakhulu. Imigomo yaso ndawuvetela emibili emithathu. Lokuqala kuba nesikhathi engikutshela ngaso ukuthi uyahlaba njalo every year. The more uhlaba the more ikuphakela kakhulu leyo nto leyo lekwentela. So kulesi esilunjaniswa na usendishi uthe yawo sendishi, okay, khona lesizwe esilungiswa nento oyithandayo. Yes. So kuyenza umuthanda ucansi nilumbatha nocansi. Noma nilumbatha nento eyiphathekayo njengotshwala. Cha, seyilumbanisa nento ephathekako. Esikhathini esinengi ngiyeke ngithi na umlumbanisele umuntu lomnye uthanda inyama kakhulu, ngeke ngikhole ukulumbanisela nalokho. Lomnye umuntu uthanda icoke, lomnye uthanda utshwala, lomunye uthanda athe into imisebenzi njalo. Kuba lula emntwini lo kanjalo ngoba ngiyakhona ukuthi ngikutshele ukuthi imigomo yaso ihamba kanje. Ngithana ngiqala kuwe mphathi wami ngathi bungoti bethu thina abantu besintu longazi ukuthi endapha abantu abaningi lababuya kithi abalethe imali igubhu tethu ngabasebenteli. Asikho isigubhu lesikusebentela singenagama laso. Uthena uqala wathi mina ngimayogathi, igama lami ngisimayogathi. Ligama lengalithola ekwethwaseni. Ngeke ngathi mina kwala ngisho silwane inkomo uyithenga iba neligama ukuthi ngibhokfeli, inja uyithenga iba neligama ukuthi ngusport, kodwa inja ayikhulumi. Lokhu uyethela igama wentela athi na uyibita yathi uthi bitwa ngibani. Manje nami ke buhle bami kulethu kublend yakho ngiyakhona kusilumbanisa nedloti lakho, sikhona ukuthi na ukhuluma naso sikusebentele ngoba sineligama laso. So ubani uqamba legama ilo muntu othatha lesigubhu noma uwena mnikazi esisuka kuwena? Yimi oqamba isigubhu sami igama ukuthi ngizokutshela nasengikwakhele naso isigubhu sakho ndoda, mhlawumbe ngivela abahleki uzothi ekseni nasona leyo business, mhlawumbe unama space, mhlawumbe unamathi ufuna amathenda, sengidlumbanisile ekseni uvula lena ngizana lesigubhu sakho uthi ndoda masheni sengihamba manje ngendawo nesoso seyaqala manje lento seyasukuma egazini lakho seyakusebenzela ngoba ubiza igama engakutshela ngalo ukuthi ligama lento le ubani kuze khona ukusebenzela. Anginingi nje umuntu ikona alithele bo abanye bathele fish oil, angeke fish oil kwenzela amamiliyoni, angeke umhla futhi kwenzela amamiliyoni. Ingakho abantu abaningi bagcina bakhuluma bo cutting edge TV inyanga zidla imali enabanye bathi bangathola imoto yanyana so veza imoto angathola 10,000 so veza 10,000. Angisebenzi nje mina kathola ukuthi into enginawo sengifuna ukuyibonisa umhlaba wonke ukuthi woza ngana iveni latest. Mina ngikusho ngithi uma inhliziyo yakhe ikholela woza Mayogathi akwenzele imali. So njengoba uvela ukuthi izakho azinama terms and conditions amabi, so lesi esihlabayo siyahlatshelwa njalo ngonyaka
uhlaba nje inkomo noma imbuzi kuphela uhlabi asigcine sesidle ekhaya noma sekuthiwa thola imbuzi enyawombili. Cha akwenteki lokho kusuke mhlawumbe umuntu asikhande ngeyakhe endlela. Uyabona na usijwayite nje ethi kusuke ecaleni uhlaba imvu example. Mhlawumbe ngikutshela ethi imvu yakho na uyibulala uyayibamba ikhali uyibulala kuba yemigomo yazo ukuthi wena njalo na uhlaba imvu indoda yakho noma mathenda aphezulu kakhulu. Ngisho so ufile ungamtshela umndana wakho noma umkakho uthi hey Thando sami ngalanza into yesoso Mayogathi. Uma ufuna umqibo lakho ungapheli yenta 1 2 3 4 5 kuyoba inguna phakathi. Lento ifana nokuthi ifana nje labantu abakholwela emathongweni ukuthi sinethonga senza nje umsebenzi. So nawe ungakwazi ukudlulisela abantwana hayi la khaya siyahlaba. Yes ukuthi senza nje isaphathi senza lo msebenzi loyo zonke izinto bese ihamba kahle i-ritual yes ngilona becela la khasi kubeka nje ithi lento lena na ukwathinza lento lena yonke into la khaya iyawuqhiqhima. So ngokuveza la izingenabo ubungozi sizihle kangaka. Uma umuntu ezosithatha lesigubhu yipi process mhlawumbe eniyenzayo mangifika nje mina ngizofuna isigubhu yini oqala uyenzayo? Okokuqala umuntu nakodwa ofuna isigubhu njengami ngithena ngiqhaza eqaleni ngathi ngaba nenhlanhla yekukhona kuhlola deep kuhlolela umuntu nethi igubhu ekuhlola neliphondelo kuhlolela umuntu ufuna ngihlole deep ukuthi yini ngisiphi isigubhu lesitamlungela njengoba ukuthi ibaleti ngi3 ngisiphi kokuqala umuntu before umnikazi nangiza kuyente umtholo ukuthi unebhadi mhlawumbe kuwe emabhizinisi ngoba mhlawumbe kusedlotini mhlawumbe emaloyo mhlawumbe yinini mhlawumbe edlotele kumdliwa mina ngiyangithenga nje nibhudete imbili le nduna yensikade imele khabo mama le nduna imele khabo bona ngizana netibulala ngifakele toti ihlati kumhlambulula lo muntu uqala nangiqedza kumhlambulula kuba netinsidi le ngifaka lapha etinyongweni aphalaze ngato samlodla into waso ukuthi lesigubha ngisilumbanise naye ngiphinde ngikhathe nengadi ngiyithele lapha asisetshenziswa ngilomnye umuntu ngaphandle kwakhe ngisilumbanise singaqeda usilumbanisa bese ngisetha igama sengiyamnika sekutaba kuye ke sinakafika ekhaya usiphahlela ngabani ukuthi noma ngathiwa angekho emhlabeni ayichubekele ndibaphakele la khaya ngale ondlele ngento angeke isigubhu mphathi wami ufika uyikhande igcwele emagona phasi ufika ukhombo standard sikusebenzele uyothenga into oyiqondisa fish oil emhlafu uthenga kwenzela lutho ugcine manje so ukhalela imali yakho kani indlela enenzenga uniqale kabi. So ama prizes ungakhuluma ngawo noma isinto okhonza ukukhuluma ngayo ama prizes egroup zakho esendishi esilombarisana nawe lisesihlatshelwayo? Ngiye ngingathandi ukuthi ngikhuluma ama prize wami lana ngokuhlonipha nje ithonga lami la ngokuhlonipha isizwe ngoba lana sibukela nabantu abadala kunabantu abazala labasibukile la nase ngawusuke ngibide nje kunesigubhu sawo 100,000 ngeke ngibuke ngazuthi lokho kokwehlisa sithunzi kwemsebenzi wami. Ngeke ngathandi kubiza ama prize loyo umuntu nje lova uthi angafuna kubuta kuMayogathi angangishayela noma ngiWhatsApp abude ndabe sengiyamtshela ukuthi hayi na ufuna into kanje buya siyicheck ethi yini lengakulungela kuwe imali kangaka bese sengiyamentela. So igroup zakho zingathathwa noma umuntu wesifazane umuntu wesilisa umuntu umfana osemncanyana intombazane esincane noma ayithathwa amakhehla. Isigubhu sami singathathwa noma ngumfundisi noma ngibani ngoba lo kumele sikwadi sesengigcina nje igubhu kuyenteka lamanye amabandla bawacala abantu uthole ukuthi bazalwane bayaphuma bayangena lo munye ucala ibhizinisi ayichubekela phambili isigubhu asiyo lento abantu abakhuluma ngaso sigubhu sifane perfume nawe uyifakile perfume nokela wonke umuntu kamnanzi kuyente ulanze isigubhu sethi nje ngifuna ukugcwala emathwasa ngifuna ukugcwala libandla ngifuna ukugcwala njani kodwa naseligcwala libandla sesikhuluma ngendaba kaNkulunkulu asikhulumi ngeyedwa igubhu ngoba libandla la kaNkulunkulu. Ubalulekile ukuthi ngibachazele abantu ukuthi kuyente isebenza igroup ebandleni asisebenza ikusebenza elivela kaNkulunkulu ngoba inzawo kaNkulunkulu asikahlanganiswa kuthwasisana hlanganiswe uNkulunkulu. Igroup isebenza endonjeni ebusinessini kuphela. No uzwileke mbukweni mangukuthi ke unesifiso sokwazi ngale igroup eyintathu uyakwazi ukukhuluma naye la uDokotela Mayogathi umfonele uyakwazi ukufika futhi endumbeni uyakwazi ukuthi nihlale phansi nixoxe ngokuthi wena nasi isigubhu sifunayo bese kuhlolele bhe ukuthi ke isiphi esikulungele nanokuthi inedinga ukuthi yenziwe kuwena is there any cleansing that needs to take place first bese uthatha into yakho ingcebo yemali. Siyabonga. Cha nami ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngosisi.